channel aji phai dijon kidi jai na ase moi khan na kidi de to aji hello kidi kuri na ase etu kan moi kidi de ase etu moi khan na kidi ase etu ase moi khan na kidi to aro moi la phai uta dia ase tai wa kori puki ase aro moi to rasta banai ase manu berole etu banai ase aro pachina ase moi ba goile etu so guys finally side akibi done my work khatam hoise rasta banat aro etia moi phai ke matlab koribo khole etu side akibi acha tak kun ba moi la channel ke support korina ase aro kun ba notun video sai ase na parina subscribe kori dibi aro matlab kori thaki guys etia cha khai loise etu alop view dikhabo koina etu posti dikha da tan mele ase aro etu dikha to etu to all bangsha ase aro tati dikha to etu to new bangsha ase itu ase makan na khor da khiti la khor da manu china manu tikias cute bowler aro moi la photo kukmena maybe kiti da jojo la bichi de idia I is the first time as pat khalo aro lop puina cha jawa posti de fresher what a bit thanda Olha, mukait lai patas dido.